Agus nga din na pito anak ayad na pito akan rakan na suwak na gani ko inaganda nga suara ko. Mabada-bada siya na suri kang ginawa naman na sila sabihin na sukay iso bangon sa kurmata ka na si iko pagariya ka na ada sa lakaw kuda to alablay pa ay din so lalong kalagan ka sabab ko request pantong niya na na wala di kurun ka suami darang ko na di pamagulaw da anak ko uso naman nang kuliniyo na makanggaykan wa maapa. Saya membuat kemasan si ina ada selakau kumag-ingaran sa watas sa inudaran ayat na sumaudarang kunun ada rugo sa turunam kau sa taginapan asabita na maulay apan iyo kutaraga na ikilugaraga na ikilagituan. Sa tengkak kana usah suli kalangulang yun na ayaman na so pagariya kan ada tu ada belai pesawat selam.